Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum hadirin min min jahilin ala qatanil Qur'anil adim litadirin si aridi salam abdi kasadaya ibu Rama anu mulya ti abdi murid sadaya kitu deui kanu hajatna rehing eneng aya ajab dinten ieu bade khotam mugi disarengan paham ulah ayaku maonam sadaya dulur-dulur mugi caket ulah mundur kana Quran anu luhur dawuh Allah Rabbul Ghafur emutkeun sing atas dawuh Allah nu diaos dina mana masing ikhlas teu kenging nyesep nyarios mangganeng aos ta'udna sina leresna makhrajna sareng dina izhar ikhfana kitu deui ipis kandelna sugan Allah anu murah kersana paring hidayah rahmat salam wa
satat sareng bakti ka Allah nu maha suci tamat wal akhirul kalam ti abdi ala dawam alaikum ala insan wa bikauli wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Marhaban ya marhaban ya jadal nuraini ya Rasul marhaban. Marhaban ya marhaban ya jadal hasani wal husaini ya habib marhaban. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Marhaban ya marhaban ya jadal nuraini ya Rasul marhaban. Marhaban ya marhaban ya jadal hasani wal husaini ya habib marhaban. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir
كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم مرحبا يا جد النورين يا رسول مرحبا مرحبا يا مرحبا يا جد الحسن والحسين يا حبيب مرحبا بسم الله الرحمن الرحيم والعشر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر مرحبا يا جد النورين يا رسول مرحبا مرحبا يا مرحبا يا جد الحسن والحسين يا حبيب مرحبا بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة مرحبا يا مرحبا يا جد النورين يا رسول مرحبا مرحبا يا مرحبا يا جد الحسن والحسين يا حبيب مرحبا بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كأسف مأكول مرحبا يا مرحبا يا جد النورين يا رسول مرحبا مرحبا يا مرحبا يا جد الحسن والحسين يا
الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. مرحبا يا مرحبا يا جلال نورين يا رسول مرحبا مرحبا يا مرحبا يا جلال الحسن والحسين يا حبيب مرحبا. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin fadzalikalladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Marhaban ya marhaban ya jana nuraini ya rasul marhaban marhaban ya marhaban ya jana hasani wal husaini ya habib marhaban. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Marhaban ya marhaban ya jalal nuraini ya rasul marhaban marhaban ya marhaban ya jalal asrai husaini ya habib marhaban. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Marhaban ya marhaban ya jalal nuraini ya rasul marhaban marhaban ya marhaban ya jalal hasani wal husaini ya habib marhaban.
idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Marhaban ya jalan nuraini ya Rasul marhaban. Marhaban ya jalal hasani wal husaini ya habib marhaban. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran data lahab wa imra'atuh hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Marhaban ya jalan nuraini ya Rasul marhaban. Marhaban ya jalal hasani wal husaini ya habib marhaban. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin
sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Amin ya Allah, amin ya mujib sailin. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Amin ya Allah, amin ya mujib basailin. Amin. Al-Fatihah. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما آن مولده الكريم وحان مقدمه الشريف العظيم صاح شاموس اليشارة بالبشارة لأهل الأرض أجمعين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فعند ذلك حفت بأمه آمنة الملائكة الأبرار تهجبها بأجنحتها عن أعين الأغيار. فوقف عن يمينها في كائل وبين يديها جبريل ولهم جزال بتسبيح وتقديس وتهليل الملك الجليل. وأقبلت الحور العين إلى أمه آمنة الكريمة تبشرها بأنها من جميع المخاوف آمنة وتنوب عن القوابل البشرية بالسعادة الآبلتية والغرة القمرية والطلعة المحمدية. أخذها المخاض ولم تصبها الآلام. وولدت نبي صلى الله عليه وسلم كأنه البدر في تمامه محل القيام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
Syamsun anta badrun anta nurun faqa nuri anta iksiru wa dhulli anta misbahu suduri. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallu ala nabi alaihi salam. Marhaban marhaban ya nurul aini, marhaban marhaban jaddal Husaini, marhaban marra'a wajhaka yas'al, marhaban ya karimal walidaini, marhaban hauduka sofir mubarad, marhaban wirduna yawman nusyuri, marhaban ma'ra'ainal sahanaj, marhaban bisura'illah ilaika, marhaban wal ghamama qad adallat, marhaban wal mana sallu alaika, marhaban marhaban ya nural aini, marhaban marhaban zadal Husaini. Sallu ala nabi alaihi salam. Marhaban ya nurul aini, marhaban 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 jadal Husaini. Allah marhaban marhaban. Atakal udu ya baki, marhaban marhaban. Marhaban marhaban wastajarat ya habibi, marhaban
Jalilu Allah marhaban 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 ya nural aini marhaban 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 zadal husaini Allah marhaban marhaban sallu ala nabi alaihi salam ya waliyal hasanati ya rafi'at darajati kafir anni ya dhunuba waghfir anni sayyiati sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban anta ghafarul khataya wa dhunubil mubiqati anta sattarul masawi wa muqilul atharati sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban sallu ala nabi alaihi salam rabbi faghfir li dunubi ya Allah barakatil hadi Muhammad ya Allah rabbi faghfir li dunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah alimu sirri wa akhfa ya Allah mustajibud da'awati ya Allah rabbi farhamna jami'an ya Allah bi barakatil lihati ya Allah rabbi faghfir li dunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah rabbi faghfir li dunubi ya Allah bi barakatil
hayatil hadi Muhammad sallallahu ala Muhammad ya Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah sallallahu ala Muhammad ya Allah ya Rabbi salli wa sallim ya Allah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi amin ya Allah amin ya rabbal bijai sayyidil mursalin amin ya Allah amin ya rabbal alamin amin istajib du'ana bijai sayyidil mursalin amin ya Allah amin ya rabbal alamin amin istajib du'ana bijai sayyidil mursalin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hatur nuhun ka ibu-ibu sadayana parantos maos sholawatan pamugi-mugi kenging sapat di Kanjeng Nabi Muhammad di yaumil kiamah khususna ka keluarga umumna ka urang sadaya ka keluarga hajat umumna ka urang sadaya wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.